Bisa. Bắt cái thằng đấy. Nó chạy thì thế, nó sẽ bắt đánh cô. Bắt cái cho thằng đấy. Baik, karena itu nak kesini nih. Đến cái chân đất vào đây. Koridor, aku akan angkat di baiti. Kayak kita oke. Koridor, masih kerja apa teh? Tapi dia kebela siapa sih dalam kainnya. Tang bam deh kelabung nih. Ya kita teh hafal kat siapa bisa. Tip em ada mentaruh yang baca ini. Siapa sih koridor sama tas? Siapa sih koridor di dalamnya? Kau itu hanya dalam itu. Ini yang terkenal deh. Kidon sini kita spek dah iki.